Irima-ini cia Kapune mwena wa Kilgoris ni kuo murugamiriri munene wa ugendi John Kinama aratongoragia mihango ya uhandi wa miti na itanya rĩa gucokia riri wa maria maturigiciirie. Mihango-ini ino miti magana matano iria ni ya unduire ikihandwo kuongerera ingi 4,000 iria irahanditwo gicigo-ini giki kia eka 105 iria yathiriirio kugwata na mbura ino irathie na mbere kura. Tuko na nia ya kutumia kama nusu milioni katika kupanda na kuchunga hiyo miti. Hamwe na kumenyerera maria maturigiciirie miti ino ni iratanyo guteithiriria hari gucokia riri uria ukoragwo mwena wa Mara uria niguo kiguciririo kinene kia agendi. Mazingira ndio pahali wanyama wanakaa na ndio pia wanyama wengi ndio kifutio kikubwa cha watalii katika nchi yetu. Kwa hivyo tuliona ni vyema tukonserve miche katika hii mlima kwa sababu hii mlima iko na uhusiano wa karibu sana na Masai Mara Game National Reserve. Thirikari ya kaunti ya Narok o hamwe na aikari gicigo-ini giki makiuria mateithiririe hari kugitira miti ino. Going to hire people from within this community, women and youth, so that they will continue watering these plants for the next 2 weeks. Biashara ya ucini wa makara ni umwe wa maundu maria macangĩire hari uthukagia wa mititu gicigo-ini giki, undu uria thirikari ya kaunti ya Narok irageria kuhukia na njira ya guteithia aikari kuhura biashara ingi. We are trying to encourage them is that let them have some CBOs, some cooperatives, because that is the only way that the county government can help them easily. You cannot really be able to help an individual. Hamwe na aria marari mihango-ini ino ni maafitha kuma ministry ya ugendi, aruti a wira honge-ini ngurani cia thirikari, maafitha ruhonge-ini rwa wathani wa matura o hamwe na aikari. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.